नाट की चनाबीदा राजनीति तौबा यारोय हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे नन लाभसेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस NLCPR की मखादा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह यंगसिनना राज्य सभा की कमिटी ऑन पेटिशन की मिहुत कांगुमा इम्फाल थुंगरे फेब्रुआरी की तांग तरा पांथोकदौरिबा नेशनल डी-वर्मिंग डे दा मणिपुर की अंगांग लाख तरा लिसिंग हुंफुतरेट लोम तिल लेहंदनबा हिदाक पिजगदौरी पाव संदोकना पिजरी मागी लाइनिंग लाइशोल नाट कल्चर दा कनामतन मसिदा राजनीति तौबा यारोय हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल निस्तिंदुना इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेन न पांगथोखिबा 12 सुबा सुमांग लीला निंगथम कुमै लोइसिनबगा लोइनना मना येंथोपगी थोरमदा वाफम असि चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबनी थोरम असिदा स्पीकर टीएस लोकेश्वर MLA के रंजीत चाही असिगी ओइना केताउना कलकपा ए संतोष आइडियल अवार्ड ए सनातन सिंहदा पॉपुलर अवार्ड ना H टोंपोक्ता बोरी अवार्ड ना L कुंजरास मैतैदा गोजेन अवार्ड ना के मनिहार लांथोखी जेनिम्स एकेडमी ने कटपा पिदोनु अवार्ड ना N निंगथेमदा लांथोखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लाई हंगतक्तगी लेरकलबा सुमांग लीलागे आर्ट फॉर्म असि एखोय पुनमगना इकाई खुमनबगा लोइनना चौखनना बुहोनगदबनी सुमांग लीलाना खुनाई अमगी अफफता कया कुपना नैनबता नतना मसिबु चुमथोकना बुहोनबदा अचौब मतेंग ओय हाइखी डायरेक्टर मैम से पुथोरबसे अखोई शोभा से मस्तेदा तेलो तो की मान है मस्तर मेरी मेरी अफल तो उनसी अतब तो उनसी हाइब्रिड सोशल रिफॉर्मेशन अचौबा कंट्रीब्यूशन नमा मसी आई अपिकपा हाइड्रा एलिडर नॉलेज अइमोंदा खतन फिल तौबदो मदु आई जबई वानी चुमबे आई चुमंदबे याय सुमांग लीलाजना अखोई समाज देगा कोई सोसाइटी से मसीदा रिफॉर्मेशन नमा पुरबदा आई अचौबा मतेंग नमा पांगी डोनर की नन लाभसेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस NLCPR की मखादा मणिपुर पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह यंगसिनबगिदमक MP भुवनेश्वर कलिताना चेयरमैन ओइबा राज्य सभा की कमिटी ऑन पेटिशंस की मिहुत कांगुमा ngasi नुंथिल इम्फाल थुंगलरे नुमित निनी की खोंगचत्ता इम्फाल थुंगलखिबा मिहुत कांगबु असिना प्रोजेक्ट सिंगी हौजिक लेरिबा फिबम यंगसिनदुना हेना थबक यंगसिनहनबु होनगनी इम्फाल एयरपोर्ट ता ISTV न्यूज का उनबदा भुवनेश्वर कलिताना मियोय कियाना कमिटी असिर थारकपा तोंगान तोंगानबा पेटिशन सिंगी मतुंग इना इचाउ थोरकदबा सिंग मांगजौनना खंगदोकपा बैंक सिंगी नन परफॉर्मिंग एसेट अमदी हेल्थ सेक्टर की फिबम यंगसिनगनी कमिटी असिगी रिपोर्ट अथुबा मतमदा पार्लियामेंट थंगनी हाइखी of NLCPR is going on and what are the difficulties or what are the facilities they are getting or not getting. So all these things we will study tomorrow in the field. Today we have meeting, आज तो मीटिंग है सेक्रेटरीट में गवर्नमेंट के साथ और कल विजिट है और प्रैक्टिकली देखने के लिए लाखलिबा फेब्रुआरी की तांग तरादा पांथोकदौरिबा नेशनल डी-वर्मिंग नुमिता मणिपुर की ओइना चाही अमदगिना 18 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांग लाख तरा लिस्टिंग हुंफुतरेट लोम डी-वर्मिंग टैबलेट पिजदुना मसामउ फना लेहनबा पांदम थमली हाइना हेल्थ की डायरेक्टर डॉक्टर ओ इबोमचाना फोंदोखरे ngasi lamphel pata leba maha ki chamber da pangthokhiba pawmi singu unaba aduda director na makha tana phongdokhibada numit asida school listing mari chanipan tara mari amadi anganwadi center listing tara mathoi chanipan da angang singda deworming tablet asi pijagani thoramasi education amadi social welfare department ka punna khusam naduna pangthokadabani numit asida chitha hoba angang sing february ki tang tara trukta amuk hana mobile oina chatuna deworming tablet pijanaba honagani haiki मरमसना मणिपुर मियाम ना अंगांग सिंगु नुमित असिदा हिदाक पिजा बिहोंगनबा अपील तौबगा लोइनना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगसु कोऑपरेशन पिबिउ हाइकी अखोगी लमगे अंगांग सिंगे अचौबो अपॉर्चुनिटी मनी अदना मसिदेसदा मिपुम खुदिमना मणिपुर दा लेबा खोई स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट अहुंगी एम्प्लॉइज म लेजरे अदुना तबा अते एनी अखोगी पंचायती राज की ओरो अते डिपार्टमेंट की ओरो PICD की ओरो नत्रगा मामा मापा सिंग मरु ओइना को अंगांग जे सोइदना कोगी कनो सी पिठा होनबा अगुली जी पिजा होनबा से मसी
खुदोंग चाबसी लौबियु हाइना मयांग मांगदा आई रिक्वेस्ट तौजरी अमूबा आइन अफस्पा की मायोक्ता मियाम मिकअप थोकपगी मतम ओइरे मदु नत्रबदी लेबाक मियाम की ममांगदा इकाई फिरु खुमलगनी हाइना इरोम चनु शर्मिलाना फोंदोखरे ngasi CGM Imphal West की कोर्ट पुथोरकपदा शर्मिलाना वाफम नसी पाउमीसिंगदा फोंदोखिबनी अफस्पा की मरुमदा लुचिंगबा मियोय खरना डेमोक्रेसीबु खोंगाउनदुना मखोइना अपाम्बा अनिंगबा तौबदगी ngasi फिबम नसी यौहनबनी सुप्रीम कोर्ट ना हंदक एक असि मणिपुरदा कयाम कोइना थंखिगदबनो हाइना हंगलखिबा अदुगी पाउखुम ngasi फाउबा पीदना लैरी सासिनबा खुथोकनाबदा संजित अमसुंग रबिना लैखिदबनी हाइना हेरोजिन मसाना फोंदोरकलिबा असिदा मणिपुर गवर्नमेंट तुमिन लैशिलिबा सिगी मायोक्ता मियाम पुनमक मिकअप थोकपगी मतम ओइरे हाइखी चेक काउंटर की मांगदसु हालिबा मसादुमकना अइना हातपदी अदुगा सीएम इबोबी अदुगी डीजीपी मसा लोइना नॉलेज लै अदुगा होजे एसपी ओइरबा मसाबकुदा एडिशनल एसपी ओइरिङैदा महाकी ऑर्डर मतुमिना हातखनि हाइबा मा याउरिबनिना प्रजा सिंह डेमोक्रेसी चलिबा लेबा अमदा डेमोक्रेटिक लीडर अमगी मखादा प्रजा अमदा सिक्योर ओइद्रे हाइबा मदि लैरे अदु मयामजी अफस्पासी थमजनबना करीदा कानाबरा लैरिबगी हाइबदु मयाम लोइनमसु खंगे अदु सुप्रीम कोर्ट मंगनासु अफस्पासी मणिपुरदा अदुम इटर्नल ओइदना लैरदरा हाइबा वा मसु हाइरि नुमित मरीनी चथगदबा हिलिंग अमसुंग मिराकल क्रुसेड पैलेस कंपाउंड लैबा वैगे चंद्रा ओपन एयर थिएटर दा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम ना हौदोखरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम ना खुनायासी धर्म चेंदबदगी चरांगनबा म लैबनी स्पिरिचुअल वैल्यू लैतबा खुनायदु युंबी याउदबा युंगुंबनी तंगदु लैताबा वाता पादना लैनबगी दमक ईश्वरबु कीने चटपा खुनायम ओहनसी हाइखी इमासी महाराज कुमारी बिनोदिनी देवी फाउंडेशन सिंधुना मरीरक सुबा MK बिनोदिनी देवी मेमोरियल लेक्चर JN डांस एकेडमी की ओपन एयर थिएटर पांथोखरे थोरमसद चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी PhD मिनिस्टर I हेमोचंद्रा सकनाइरबा अईबा RK जलजित्सु सरुक याखी थोरमदुगी सरुक अमु ओइना MK बिनोदिनी न इबा लोकताक इसै मिंथोनबा डांस एकेडमी न पुथोकपा डांस ड्रामा मसु उठे मणिपुरी जगोई के सकनाइरबा गुरु RK सिंहजित ना डांस ऑफ पोइट्री ऑफ डांस हाइबसिदा लेक्चर पिखी बिनोदिनी न इरंबा रेडियो लीला सिंगी खोमजिनबा लाइरिक खोंजे लीला बिनोदिनी मिंथोनबा लाइरिक अमसु फोंखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मणिपुर दा मई की फिबम फगत हन्नबा लौखलकलिबा थबकी मनुंग चन्ना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ना हौजिक मणिपुर की चिंग अमदी तमगी मफम सिंगदा प्रीपेड मीटर की खुथांगदा मई पीबगी थबक चथरी वाटहौबा मफम सिंगसु प्रीपेड मीटर पांदुना मई पीननबा थबकना पाइखलकली प्रजा सेक्शन क्याना तत्तना हंगनकीबा सरकार की लोइसंग सिंग अमदी अंगम अथौ सिंगी प्रीपेड मीटर पालोइद्रा हाइबा वहंग अदुगी पाउखुम पीबा ओइना कंपनी असतिगी ID1 की मनुंग चनबा मफम सिंगदा लैरिबा सरकार की लोइसंग सिंगदा प्रीपेड मीटर पांदुना मई पीबगी थबक सथबा हौरे ISTV न्यूज ना फंगबा पाउगी मतुंग इना डिविजन अस्तिगी मनुंगदा लैरिबा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट IFCD असि मपुंग फाना प्रीपेड मीटर पानबा लोइदुना प्रीपेड की खुथांगदा मई पीबा हौरे हाइरी अमरुमदा मणिपुर सरकार की मरु ओइबा लोइसंग अमा ओइरिबा सेक्रेटरीट ऑफिस की मफम क्या प्रीपेड मीटर पानदुना मई पीबा हौरे मखाताना अतै डिपार्टमेंट सिंगदसु प्रीपेड मीटर की खुथांगदा मई पीरगनी हाइरी सरकार पाइबदा याउरिबा मिनिस्टर खरगिदी हाना प्रीपेड मीटर की खुथांगदा मई सिजनबा याउखरे हाइरी अमरोमदा डिविजन अस्तिगी मनुंगदा हौजे कंज्यूमर लिस्टिंग तरानिपान प्रीपेड की खुथांगदा मई पीखरे वारहौबा सिंग पीनना बुखोनरी हाना चाही अमदा लाकलंबा रेवेन्यू गा येंगनरुबदा हौजे का हेना रेवेन्यू वांगना लाकले हाइरी अमरोमदा कंपनी असिना चिंग अमदी तंपाकी मफम सिंगदा प्रीपेड मीटर की खुथांगदा मई पीननबा थबक कुमांग चौसिना पाइखली हाइना पाव असिना मखा तारे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्न लैरिबा महादेव तगी फदांग फाउगी मरक्ता लैरिबा चिंगमाइदा मियोय खरना मनिंग मखा तमना पाक सना पोपी पाम्बी थारिबा सिदा सरकार की मरी लेनबा सिंगना करियमता यंगसिंद्रे पोपी दे नतना तोंगान तोंगान बा चिंगमाइ खरदसु गंजासु मरंग काइना हौजिक थारी चिंगमाइ सिंगदा हौरंबा उवा सिंग कोकथोकलगा पोपी अमदि गंजा सिंग सेंथोक लंबी अमा ओइना थारिबासी आइन गी मतुंग इन्ना अयाबा पीदुना थाबा नते अदुमकु अथिंगबा लैरबसु पाक सना फोंग थारिबा सिदा गवर्नमेंट की मरी लेनबा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगना हौजिक फाउबगी ओइना यानथटपगी थबक पाइखटपा उद्री
Manipur gi lehau wasi popi thabada yamna chunaba mafam ama oibana ngasi fawbada ukhulda tunatana tongan ba chingi district singda popi park sana thabagi pau mamangda kayara khanna taba madi thengnaba laikre Narcotic and Affairs of Borders amadi lanai organizations singa khusamna duna mafam kyada popi thariba sing yanthatpagi thabak paikhat khrabasu park sana popi thaba maramna maru fukna Manipur gi lehaudagi popi thaba thingbagi thabakti hauzik fawbagi oina ngamdri Hiramasida Manipur government amadi mari lainaba singna karamba upai puthoktuna mayai kaba nisa sing puthokpada chauna mating oiriba pambi sing asi thahandana batung koina chatnaba yaba thabak amata paikhatri yamna chauna khogi poppy plantation si yam pak sana tawri maruina sida uri se purple machugi amadi ango machugi poppy plantation ni hoji tawri basi mayamna khamda ya maduri poppy plantation si masina kari ohenga dagi number 4 amadi heroin sing sungbada yam chawba thodang am lowi habji mayam loin khangno bofam ne dubo till now state government ki market gi narcotics and border affairs ki market gi ngasi bawda project tawbagi haiba poppy plantation si yathapagi thabam de hoji tawbu u daba ma leiri camera person ajikalwin na pawton riba norin ningomam okrul District Handloom and Textile Office Tanapati gi makhada kangpupida nauna saba group workshop ama MLA Nepja Kibgena Sangabagaloina tha Anigi fi sabagi training program amasu hawdokre thoramadu da project manager and Nilabantajit Sintha Handloom and Handicrafts Manipur gi entrepreneur S Bhuvan amade atai miyoi kya su saruk yaki MLA Nemcha Kibgen na phungtokibada workshop asina lamdam adom da leiriba Nupi singda masana masabu thabak pizaduna semitlon da yariba makai fagatpa ngamlagani khunja singna puthokliba nat ki oiba firol sing asi hena matamga chunaba muangda puthoktuna national amadi international market da demand leiba polam sing oinse haiki project manager and Nilabantajitna ngasi hangdokliba cluster asi awang nongpok lamdamda biometric attendance season aduna hangba ahanbani thadarak pasanpham sing sel manghalamba amadi thabak tawdana tawi haijin badu system asina yararoi haiki Tha sigi tang tara ni thoi dagina tara mari fawba Tripura da North East Indigenous People Parliament pangthoklagani haina New Chakon de leiba Parliament asiga mari lainana semkiwa working committee gi office da convener Wangkem Sarachandra na phongdokre mahagna makha tana chahi asigi December gi tang tara mathoi dagina tara humdoi fawba Kumal lampa kangsangda Coordination for Indigenous Right Campaign Sarkar na stenduna pangthokiba ahanba North East Indigenous People Parliamenta Committee ama semtuna awang nongpok state singi yelho furup singna thengnariba khudung sadaba sing nainaba laukiba warep ki makha chathaba oina parliament asi phamgadabani Tripura Tribal Union Tripura People's Front amadi Tuipra Student Federation na senduna West Narwaithong Guest House ta pangthokadoriba Parliament asida Tripura gi yelho furup oiriba Tripuri singi mangselak pasaktam amadi makhoi bukanjanaba gidamak awang nongpok ki miyamna kari thodang lomi nagadabagi haibagi matangda kupna khanaraba matungda thabak oina pangthoknaba warep kya su logani Parliament asi awang nongpok ki atai state singda su makha tana pangthokani hairi haigi Tripura West ki Narwai Thongtai Guest House Complex ta haibadi machi Tripura Tribal Areas Autonomous District Council gi headquarter ni Tha sigi tang taret ki ahingda ngairangbam gi labuk amada mioi ahum na nambol foijing chingning dagi chahi tara taret ta ngai ri binupi macha ama namduna izat manghan khibagi thodok ka mari lainana ngasi nambol maikai gi masing yam laba miyam na khumbongda thodok tu Chennai haiba mioi ahum adugi mayumda thomjin duna irang thokre laikai na mi kungna taba maphamda maihau langpok thorpa yai chingnabadagi ngak senduna thamkibadagi khumbong awang laikai da leba Imphal West Student Club ki ground da victim amasung accused anigi maikai da mi phama ma pangthoktuna warep kya lokre thomjin lakhiba miyam adubu Palsoi police ki personnel singna pamdaba thodok thoktana ba akanba mongda ngak senbagi thabak sathaki Nakalani na mifam pangthoklaba matungda warep kya su lauki warep sing adugi manungda thodok asida Chennai haiba mioi ahum mapunsi chupagi khundagi tanthokpa natraga imung manung yauragana chahi manga tanthokpa victim oirabi nupi macha adugi tungi punsida mateng oinaba accused ahumgi imung manungna lupa lakh tara manga compensation piba senfamasi tha sigi tang tara tret fawgi manungda victim gi imungda yawan ba haiba warep sing yauri adi subda ko adi ahum subda le disina akoi compensation gi sefam asi
अथुब मतमदा हाइबदी लागलिबा तांग 13 था अनि victim imungda pi bahina mayam yanare Amarom da thodok asida chenaba accused ahumak Patsoi police na faduna lokap ta thamkhre hairi Haukiba February ki tang tarukta amuko CCS KMD UCM na sinduna pangthok chakiba apunba Manipur gi tungnam chatki damak miyam gi khongchat ta saruk yakiba lamdam astegi mipung khudimak pu thagatpa phungdorakli Manipur da khundaminari ba phurupcha sing national amadi regional political party gi maru oiba thomi sing sarkar amadi lanai loisang da thabak tawriba sing school amadi college ki oja amadi mahiroi sing CSO amadi NGO sing yauna club amadi maina paibi sing film lila amadi drama gi lamda leiriba mioi sing senior citizen sing print amadi electronic media gi thomi sing sarkar amadi lanai hospital sing clinic pharmacy security sing yauna mioi kyana sel amadi polam kya gi mateng pangbiraki ba khudingmapu organizing committee na tawbimal khangba ulakli pawgi marakta naten babrem talozari Iram damasiki ahan boy no buthok jaba sangai plastic storage tank sizinnabi yang sinaba potlam yaudriba LLDP ina sajaba sangai de sizinnabi fangbigidaba sizing di 200 300 500 750 1000 1500 amashun 2000 liter ni chahi taragi guarantee ga loinana khenaba makhal khudingi apama machu sing fangbigani Build your success BYS Palace Compound Machalema School admission is going on Palace Compound leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna thangna puthokiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 tarani thoi 2014 kunma thoi 2015 first position holder puthokpaga loinana atopa position holder nipan Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Amukana taram nokchari International Epilepsy Day gi thoram ngasi Female Health Worker Training School Trained Nurses Association of India Manipur State Branch National Alliance for Adult People Livelihood Research Advocacy and Chronic Diseases of India NARDSI Manipur chapter na punna sinduna lamfel da leba female health worker gi training hall da pangthokre thoram adu da hanagi Manipur State Social Welfare Board ki chairperson RK Noyansana Devi, Chronic Disease of India ki Vice Chairperson Dr. K. Santibla Devi, Female Health Worker Training School ki Principal K. Sunita Devi amadi Trained Nurses Association ki President Nandarani Devi na maru oiba Mithunglin Singh oiki. DC Tamenglong lauthokna na bangasi miyam na Tamelong Market Setta miyam gi mifam pangthoktuna Democratic oiba akan ba khongjang changsinna warep lokre. Joint Frontal Organization Tamenglong Sinduna Pangthokiba mifam asina athuba matamda DC lokthok trabadi Tamenglong District ki manungda paikhaliba National Project sing thingani DC Marenchan Luikhamna District asigi khudongsa daba sing yengshinba wat pagaloinana Administrative Transparency leite haina maral seri Central Sponsors Scheme sing niyom chungna thabak paikhatte District asir laiba office sing ayam mathok tawdre District Disaster Management Committee ki chairman su oiriba DC masamak na handaki yuhar hakibada epicenter oikiba kabui khulen da chattabaga loinana awaba taraba miyam gi khudaki oiba mateng pang di hairi mifamadu loiraba matung da DC ki asaba mitam amasu mai thaki January ki tang mari da Manipur da hakiba yuhar namaram oiduna Khoiramban Bazar da leiriba kaithel ani akai atoi thokibadagi Pofam Pamnaru Draba Kaitel Anigi Manungda New Market ki awang thangba sarukta ngasidagi hauna nupi singna pot yonba hauna kre Khongthang ngasi maru oina nungsa marta pot yoliba ima ibel kya wan tharakpa amadi ana aye kya yaunarakpadagi Kaitel Manungda hongjilakpani hairi Hausi government ki maikaidagi temporary market set amas hariba se loishilaklaba matamda mafam aduda amuk pot yonabagi damak hongdoktuna phamjage haina pot yolambi ima amana ISTV news ta phongdorakli Adugi nongin leraga manga karakta ani karakta macing yamna tara ama kulama mayunda ana baloina tanar lapure madagi di akoi ase bari market sabini thaba khagi manunda government la kutigi adugi matungina saba ngaiba matamda adi tuminna lesson badagi akoi chi jaga hanagi koi thamba masida lingdana akoi thamrasi akoi gi jaga phangi bawa haina halaman akoi gi mayang lo di yumi
की ग्रुप पे पुनसनरगा असिदगी मफम असिदा अखोई मफम पीदी फाव असी हाबा वारे असी लौनरगा अखोई मफम असिदा चंगजरपनी लफुपा तेरा खुनौ कम्युनिटी हॉल नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की स्पॉन्सर मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट ना चाइल्डलाइन इम्फाल अमदी यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्लब लफुपा तेरा खुनौ ग पुन सिंदुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट के सेक्रेटरी अरिबम नौतुनेश्वरी देवी चाइल्डलाइन इम्फाल के सेंटर कोऑर्डिनेटर एन किरण याउना मरी लेनाबा म्योइसिंग सरुक याखी मोरे की होलैंड फाइडर इंटरनेशनल बॉर्डर सेमकनबगी मिंगदा शू तौनबदा याउरिबा लुप अमदी लनाई इंटरेस्ट लेबा म्योइ खरना आयाबा पीखिबा थौंग यानिंगदबा फोंगदोकपगी चेरोल थादौ स्टूडेंट एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर ना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमसुंग होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरेन रिजिजुदा मेमोरेंडम पिसनख्रे ट्राइबल मियाम की लम असी लौशिनबा होनरकलबदी मियाम की ओइबा अकनबा इहौ चंगसिलकनी हिरमसिदा मिनिस्ट्री ना मियेंग चंगबिउ हाइरी Demand for immediate implementation of Manipur State Action Plan on Climate Change haibasida nongmagi oiba khana nainaba mangasi Manipur Press Club ta pangthokre Environmental Conservation Network, Peoples for Human Rights and Climate Change, Northeast Dialogue Forum, People's Platform Secretariat, Village Women's Coordinating Committee amadi Center for Research and Advocacy Manipur na sinduna pangthokiba thoram aduda lupsing asigi luchingbi kyana saruk yakhi Safe Environment Campaigns Committee amadi Joint Forest Management Committee Haingang Reserve Forest ki area da sa tanba umang kokthokpa lamai thabana chingbagi mayokta akhanaba drive ama chatkre drive asida ain kaina umang kokthokpa da chenaba myoi tara ni thoi fagatuna matung da tawdana ba wakhal taminaraba matung thadokre Haingang chingi phibam kanana ba honabada miyam na mateng pangbina ba appeal tawri Matamamana komla marang kaina puthoklamba hojigna puthokpa ngamdraba Tamenglong district ki Thangal khulgi longmi singda mai pakna komla thanabagi matangda nongmagi oiba training program ama pangthokre Central Institute of Horticulture Nagaland gi midyeng makhada Mission for Integrated Development for Horticulture Manipur na sinduna ngasi pangthokpa thoramaduda KVK Androgi subject matter specialist Dr. M Dinachandra amasung KVK Wangbalgi program coordinator M Thoithoina wangangloi oina saruk yakhi Kakching Municipal Council की माई पाक रबा काउंसिलर सिंह वासिक लोबगी थरम कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे रिटर्निंग ऑफिसर ओइरिबा एसडीओ कक्चिंग डॉक्टर टीएस चरणजीत ना काउंसिलर सिंह बुथबक पाइननबगी वासक लौखी याईपोक म्युनिसिपल काउंसिल की कांग्रेस काउंसिलर सिंह की मनुंगदा लीडर ओइना लाइश्रम ओंगबी हरि प्यारी एमदी डेप्यूटी लीडर ओइना एमडी दिलीप खनबदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट आयाबा पिखरे अमरोमदा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा कांग्रेस काउंसिलर सिंगी लीडर ओइना थोंगाम श्यामो अमदी डेप्यूटी लीडर खुंजामयुम थंबाल खनबदासु एमपीसीसी की प्रेसिडेंट आयाबा पिखरे एसपी गेटवेल हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 12 साइंस दा तंबा माहिरोई अमा ngarang फिजिक्स की ओजा अमना मरम लैतना फुबिरे हाइरी हिरमसिगा मरी लैनना अयांग पली लै मकैथेल दा लैबा सुकी ऑफिस दा पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा लुप असिगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी Suraj Loitong Bamna Maram Chadana Ojana Phubiri Haina Mahiroi Asina Union da Wakalaki Masigi Matangda Maram Pidana ba School Authority da Khangalabasu Kanamata Lakide Maramaduna School asi Hayengdagi Tingjilagani Masida Thorakpa Afafatagi Diet da School Authority na Pugadabani Hairi CPI gi active worker Chamarong ngasi INC da Yaukre Makhoi Butaram na Opagi Thoramama ngasi Block Congress Committee na sinduna wangu tera khong thawal lekai da pangthokre thoromasada kendra sigi MLA S Bira Block Committee ki President L Sekhar Susaruk yakhi S Bira na kumbi kendra gi CPI luchingba amna party thadoktuna BJP da yaukiba asi miyang gi laibak thibani Congress pu nusibiduna changlakliba miyang gi khongthang kaidongnungda kauroi sothana leiram laba kendra si miyang gi khusamna duna chawkat hanabu honagani haiki बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तौबुल ग्राम पंचायत की प्रधाना ग्राम पंचायत अस्ति की साखत थौरांगी थादरक सेनफम सिंह सबक सुंतौ तौदना यामलब सेनफम काइथोखरे हाइना हानगी ngaikong खुलेन जिला परिषद मेंबर थोकचोम बिरना मराल सेरी प्रधाना सिना पाइबदगी खुलगी ओइबा चौखत थौरांगी थबक पाइखतपा
उरक्तबदगी महक मसा अमसुंग क्लब की म्यूट सिंह तानादुना आरटीआई थारुबदा लुपा लाख 19,000 हेनबगी सेनफम कायथोकलंबा थेंगनबनी लाखलिबा तांग 12 फावगी मनुंगदा बिष्णुपुर ब्लॉक के हानगी वीडियो पंचायत सेक्रेटरी आरटीआई थारिबा म्यूट सिंह क्लब अमदी लेकाई मियामना प्रधाना सेल लौथोकिबा थबक सिंह हकथेंगना येंसिंद्रबदी विजिलेंस डिपार्टमेंट अमदी यूनियन मिनिस्टर दा चे थादुना वाकलगनी हाइरी तबुन ममांगी पुखीजे करादे लेबनो खंगदे मसी मसी तौबिजा नेक्स्ट सेल नंबर 2 construction of union shed with 1 garbage at tabun kawi khut la amaga lising tara teret chong phumari paisa ni phumari simaju tabun kawi yu jik changbiu president sing UNLF के लालमी संगलुप मणिपुर पीपल्स आर्मी की कुनमापन सुबा मपोक कुमोन नुमितना लाकपदा लुप अस्तिगी मिलिटरी अफेयर्स कमिटीना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप पुनमकी मफमदा याफा पाउजल पीरी मिलिटरी अफेयर्स कमिटी की चेयरमैन KH पाम्बई की चेरोल अमना नुमित असिदा मणिपुर अमसुंग वेश्या की मचिल मनाव ओइबा लालमी संगलुप पुनमकी लुचिंगबा सिंग अमदे लालमी पुनमकी मफमदसु इकाई खुमनबा उतपगा लोइनना याफा पाउजल पीरी लेबाग मियाम की निंगतम लालहौबु अवांग थाकता पुखटपीरंबा लेखिद्रबा अथौबा निंगतम लालमी सिंह इंडियन सिक्योरिटी की मियोट मिनैना लेखिद्रबा इरैचा पुनमकी मफमदा इकाई खुमनबा उतली लानफमदा अशोक अपन नंगबदगी अमदी येकनबना ओट नैबदगी सोइनारबा यावल लालमी सिंह येकनबगी कैसुम संगदा लैरिबा लुचिंगबा सिंह इताउ सिंह अमदी इरैचा पुनमकदसु इकाई खुमनबा उतली चेरोल असिना मखा ताना हौखिबा चही खरा असिदा यावल लालमी सिंहना येकनबगी मथक्ता अकनबा साफु पीदुना मपुंग फाना लांदाबगी चांग हंथरकपदगी यावलगी खोंजेल असिसु हंथरकली खोंजेल यांगसिन चंगसिन बंगमदबगी मरु ओइबा मरम खरगी मनुंगदा ममांगी मतमदा यावलोइ सिंगना थबक तवगी थवोंगदा खरा सोइखिबे लेखि रीजन असिगी निंगतम लान चंगसिन लंबा यावलुप सिंगना मचे तानादुना निंगतमबगी वाखल थादोक्तुना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा वारोइसिन पुरकनब कन्ना चंगसिनदुना लेनरी मणिपुर की ओइनसु इंडियन फोर्स ना सेमगतपा यावलोइ साबा खुलाई पाइबा सिंगना मसा मसागी कानबा खरगिदमक लोइलम मपुदा चंगजबगी थवुंग चथरखी अदुगा मखोइना यावलगी मिंगदा मियांगी मायोक्ता पामदबा थौदोक कया तौसिलखी फिबम असिदा मियामनसु असेंगबा अमसुंग सेंगदबा यावलु मसक सेंगना खंगदोकपा ngambagi पांगल थौना लेरक्तबा चप मानना उरकपा अमसुनी असिगुंबा फिबम असिदा अखोइगी मियामना निंगतम यावल असिदा थाजबगी वाखल असुम हंथरकपनी हाइना लौबा याइ हाइरी अमरोमदा मणिपुर की फुरुप सिंगी मरक्ता अमगा मुक्नदुना इथनिक लाइनदा मचेत ताहन्नबा सिल्लिबा इंडिया की खाइदोक खाइजिनगी खुजल थौरांगना फुरुप सिंगी मरक्ता ताइसिन्नबा यारोइदबा फिबमगुम उहलक्लिबा असिनसु लेबाक मियामगी यूनिटीदा चाउना अकाइबा पिरकली मितोप सिंगना लमदम असिगी मियामदा फुरुप की सक्तम सेनमित नाट की लमदा तेमसिंगनरकपगी थाक फाउबा योशिलकपा असिदगी लेबाक मियामदा लैतादबा वाखल पोहलकपना अखोइगी मरक्ता खुद थोकनबा याबा मोंगदा येंथिनरकलिबनी मणिपुर की मनुंगी ओइबा वफमदी खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता वाखल तामिनादुना लोइसिनबा याबा ngaktani मुक्नरिबा सिगी वारोसिन थेंगथरिबदी इंडियाना थेंखांग कयादा खुद थिंजिलकपदगी अखोइगी मरक्ता नांगपाक ताहलकपनी हाइबसी अखोइगी मियामना हौजिकती खंगले हाइरी मसिगी मथक्ता इंडियाना NSNIM की वारोसिन पीनबा थौरांगदा फ्रेमवर्क एकॉर्ड अमा इनादुना मणिपुरबु उसिन थादुना वारोसिन पीनबा इंडिया की थवोंग असिदगी हेन फत्तबा अममुक लेरमलरोय NSNIM की वारोसिनदी नागालैंड मनुंगदा तौजगदबनी मदुदा मणिपुर चेनहनबा यारोय मियांगी अपांबगी मायोक्ता इंडियाना थबक चथरकलबदी मियांग खुसमनरगा मायोकनगनी हाइरी हौजिक ओइरिबा मालेमगी वेश्या लमदम अमदी मणिपुर की होंगलक्लिबा लैसेमलोन अमसुंग सेमिटलोन की फिबम असी येंगलगा निंगतम लालहौगी अनौबा टोप टोपा अहोंगबा मा उतपगी मतम ओइरे हाइबसी खंगमिनदुना मणिपुर मनुंगी रिवोल्यूशनरी पार्टी सिंगसी यूनाइटेड फ्रंट अमा सेमनबगी खोंगथांग ओइना इंग 2013 कोरकोम सेमदुना थबक तौमिनरकली इंडिया की मायुक्ता निंगतंबा हंजिन हन्नबा लांजंग चंगसिलकलिबा वेश्या लमदमगी यावलोप सिंगा खुसमनदुना अपुनबा लांजंगदा कोरकोम सु सरुक यागनी हाइरी अतेनबा ब्रेक अमगम लौजरी खुरुमजरी सीज मणिपुर एम्बुलेंस सर्विस अदोंगी कमदोंग मतेंग पांगसिगे
adong karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chinjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre lifsaf siraf sijunabiu adongi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sijinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf siraf amadi lifsaf capsule naraga lain babudi narjingai da saksal hobana henafai Ministry of Reconciliation Church na paujenjari lagliba February gi tarik 9 dagi tarik 18 fawba mayam punna ishoda anabasing phanabagi damakta haijaminagadori nubit asida lamdam asomda leiba ichinau singna naba phaba phangnabagi damakta ishoge haijaba asida yawbiu mafam board matam numidang waram gi pungmanga amukana tanam nokjari lamdam asigi mamangai dagi chatnaraklaba chatna kanglon sing anauba miro na thausadaba amadi ahalaman singbu thoidabadagi khunayasi phattaba lambida lakli haina MLA RK anana phongdokre ngasi kodompokpi maya lekai da nauna saba OLS recreation park miyamda khusinabagi thoramda MLA na wafamasi phongdokibani mahakna makha taraduna anauba mirolda ahalaman singbu thausadabagi chatnabi ama lakpasi yamna laibak thibani mama mapa singna angang singbu yumda fazinduna Mirak tinhandaba asina samasta wakhan manadaba kya laihali masina pamdaba thodok wathok sing thopagi achoba maramni ahal singi home kya masing yamna hingalakliba asina ahal singbu karamba phibam da leigi haiba takli masi macha sinduna masu sinduna masak khamdre ni thopre padodu toba allaman mayama pui ore somslei ada haimoi kema ada ikamar mare khamde Saya matang yang mengenai dengan mulai hidup bertanda, bagi macam masuk sistem, kalau mensendiri kalau mempatuhi itu saya sebab kita lagi hari saya, masih ingin berpanjang, itu macam shocking lagi. Mama ni ngapa ni hari waktu itu kau tukar ke, laptop merpati kau saya, masih Manipur yang anu pemong yang tasan termong lagi. Siapa yang sendiri kerja itu thodi dah kerja lagi, nusi jangan ansegi berapa. Maharusina mapada magi madauda magi mamada magi mabukda macam madauda mayamada magi makata mayam segi cakap nasi mayam segi boleh buat pergi si wapun mayam tu tolong penegai dia dari filter dari hasil Top mayai lekai nongpok amasung nongchup ani ki faunariba idil torel mathakta sawa suspension bridge ki phibam phalak tabadagi Top mayai lekai development club na nahakpam Indrajit kauba mioi amaga punduna semjilaba matungda ngasi miyam da khusinakre thorom aduda nahakpam Indrajit top dusra gram panchayat ki members sing development committee gi luchingba amadi lamdam adong gi mioi kya na saruk yaki miyam na chathok chachinda khudong sana na ba mahaki maikai dagi development committee da angamba mateng pangbani haina Indrajit na phongdoki development committee gi luchingba Somorendro na mateng panglakhiba singbu thagatba phongdoki Nauriba mahiroi singbu hiram khudimakta mapung fahanduna tungi afaba khunai ama ohennabagi pandamda career launcher hairok nasinduna mamang chahigi October thadagi chatharakiba mahiroi singi coaching camp ngasi hairok higher secondary school da loshinbagi thoramda social scientist Dr. Dhanabir Laishram saknairaba aiba sarachan thiam susaruk yakhi Women Association for Socio-Economic Development ki jiri masa hangdokre Desam jiri local council ki office da pangthokiba thoram asida association asigi head office ki president Salam Tharak Sanana thoram mapu oiduna masaloishang asigi president oina and Nivara ni general secretary Y Ragini yauna educative member tara mathoi khankre Nishana khunai da piba chaitheng amasung masibu thingbada miyam gi thodang haiba hiramda khana nainaba mifam ama ibudau samuro lakpa community hall da kada social development club samuro amasung nishaban nupi lup samuro makhalaikai ga khusamna duna pangthokre thoramadu da kada gi president Y Ratan Kumar club ki advisory committee gi chairman Haisnam Kulabidhu nisaban nupi lup ki president S Rasi nupi samaj ki secretary KH Ramni susaruk yakhi Chahigi oina piba komdram dhanachandra ningsing mana marirak suba oina handak chahigi saknai raba lilaroi leikidraba irengbam kanhaida piragani haina Manipur Dramatic Union na khangalagli
Mana sida lupa lising tara citation solamadi chaishu yauri. One United Youth Club Wangkari Angum Lekai na Imphal East ki Chief Medical Officer kusam na duna nong magi oiba lem na laying bagi kemama club asida pangthokre. Kemadu da X-ray, blood test, ECG amadi ultrasound na chingba singlem na laying bagi kudong sabak fanghan ki. Miyoy Janirom laying ki. Singjamai Police Station ki OC in charge Devanandan na luchingba kang buwamana nisa yon bagi mayo tasta thaba drive ta Singjamai supermarket ta dukan famba miyoy ahum dagi yu liter kya fagatuna salai apunba nupi lamjing lukki office mamangda mai thaduna mangan khre hairi. Natya Sastrogi matang dan numidini chupna satharakpa workshop ngasi JN Manipur Dance Academy da lotion khre. Thoromadu da Chennai dagi lakpa Dr. PV Rao na resource person oiki. Hyderabad dagi lakpa Dr. Yashoda na Devdasi Natyam Khudol tamki. PV Rao na Natya Sastrogi matang da wangang ki. Hauzik sanabagi pauk lobirasi. Tamil Nadu da handak pangthokiba kunithoi suba national thangta competition da medal fanglaba madi saruk yaruba NGK Center for Manipur Dance and Movement Therapy Manipur branch ke sanaroi sing okpagi thoramama ngasi kwa kaithal konjeng lekai de leiba ibudau khwai lakpagi sanglenda pangthokre medal fanglaklaba madi saruk yaruba singda manamathum piduna ikai khumnab utki. All Manipur Football Association ki midyeng makhada District Sports Association kakting na sinduna lakliba February ki tang 19 dagi hauna nupa gi taranithoi suba Naurem Bubon Memorial DSA Trophy State Level Invitation Football Tournament Association astegi ground da pangthoklagani hairi. Young Smart Unity Club Fubala na sinduna ahanba State Tongrang Guneshwar Singh Memorial District Level Open Football Tournament ngasidagi Fubala Public Ground da haukre tha sigi tang tara nipan fawasta thagada tournament asida team tara taruk na saruk yari sana khona babu yokhatpa oina Jack Light ki Captain Kino Babuna sana khona bagi polam kyasu mating piki Manga Suba State Level Junior Boys Volleyball Tournament ki final da YMDO Hairangoi Thongamadi NYBA Naurem ka sanaragani Urem Bam Development Club na sinduna club asigi ground da team tara mathoina group mari thokna khaidoktuna tha sigi tang ani degi sathariba Manga Suba State Level Junior Boys Volleyball Tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba semi final match ta NYBA Naurem na YBA ngairang bambu set ahum sinoda mamadi ani suba semi final match ta YMDO Hairangoi Thongna YDC Team A Urem Bambu set ahum sinoda maithiba piduna final changkibani Jiribam the Sathariba Jiri Cup Invitation Football Tournament King Asisanakiba pre-quarter final match the Chiru Sporting Club Kasarna PWD ST Silcharbu Panjil Ahum Anida Maithiba Pikre. Mars ke tang anidagi na taruk fawba Maheshwar da pangthokadoriba Kuncha Taret Suba National Master Athletics Championship ta Manipur na chauna mai pak na balalong yat pamifam ama February ki tang taragi ayuk pung nipan da Kumalampak ta leba Manipur Master Athletics Association ki office ta pangthok na basem sakre saruk yagada ba Master Athletics ki sanaru singna mifam asila yauna na ba association ki chairman L Ajit na khangalagli makha ba sanabagi pau boya ningthauzam da ki phangbigani tigi sanabagi pau da University Women Football Yumbu Manipur University na point mapal phangduna it zone inter University Women Football Tournament ki ahanba position takre Association of Indian University New Delhi gi miyang makhada Manipur University Kanchipur na yumbu waiduna University asigi sports complex sa team nepal na saruk yaduna tha sigi tang mari dagi knockout amadi league basis da chatharkhiba it zone inter University Women Football Tournament ngasi loichen khre Tournament asigi ngasi aroiba nimit ki sanakhiba match ta Manipur University na BRA Bihar University bu goal ahum sinoda maithibu piduna satharkhiba tournament asigi ahanba position takhibani Manipur University gi maipapagi goal singadu Sahid Baksera S Tejibala amadi CIS Binomala na match ki taruk suba nifu suba amadi humudra mathoi suba minute chanduna match asi maipakibani
लोइसनबगी थोरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर आइस नंदकुमार डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मणिपुर यूनिवर्सिटी की एन मोहिलान अमदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल रंजित ओइना थोरम मपुसिंग ओइखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिदा नॉकआउट बेसिस सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ना पॉइंट 5 फंगदुना अहानबा ताखरे रांची यूनिवर्सिटी ना पॉइंट 3 फंगदुना अनिसुबा अमदी BRA बिहार यूनिवर्सिटी ना पॉइंट 3 फंगदुना अहुमसुबा पोजीशन ताखी पंडित रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी ना मरीसुबा पोजीशन ताखी मकोंग मथंग तारबसिंगदा थौरम मपुसिंगना ट्रॉफी पीदुना पुंगनिंग थगोटखी टूर्नामेंट असिदा नॉकआउट बेसिस दा संखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी अमदी पंडित रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी थासिगी तांग 16 तगी मथंग थागी मार्च 2 फाउबा तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई दा पांगथोकदौरिबा ऑल इंडिया इंटर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट दा सरुक यानबा क्वालिफाई ओइख्रे रानी गाइडिंगलिउ वुमेन फुटबॉल फ्रीडम फाइटर रानी गाइडिंगलिउ निंगचिंग थोरंगा मरी लेनना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा जेलियांगरोंग स्पोर्टिंग यूनियन सिंधुना थासिगी तांग मरी दगी टीम 3 ना ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा चथरिबा फर्स्ट रानी गाइडिंगलिउ ऑल इंडिया इनविटेशन वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba mesta Odisha na Sikimbu goal 3-0 maithiba pikre Odisha gi maipakpugi goal singadu Susmita Dalai Sasmita Ika amadi Zabamani Tolduna match ki kuntra suba nifumanga suba amadi marfutara suba minute sanduna match asi maipakhi Sathariba tournament asigi ani suba match ki sanakhibada West Bengal na Jharkhand bu goal 3 amada maithiba pikre West Bengal gi maipakpugi goal singadu Puja Karmarkar Rupa Bakui amadi Gita Dasna match ki kunipan suba kuntra mari suba amadi humbudra mathoi suba minute sanduna match asi maipakhibani Mighty Oraba Jharkhand gi amatangarba goal adu dollar marandina match ki humudra manga suba minita sankibani tournament asigi hayeng ahanba match ta railway amadi Jharkhand ga sanagani ani suba match ta Manipur amadi Sikkim ga sanagani Elite Cricket ani suba Elite Cricket tournament ki ngasi sanakhiba match ta Cyclone Thangmaibana Trawakwa Kaithelbu maithiba pikre Manipur da cricket masana hena sakhol hanaba amadi afaba cricket sanarusing puthongnabagi pandamda Manipur Cricket Association sinduna luwang sangbamgi luwang pokpa cricket stadium da team Nepal na saruk yaduna sathariba ani suba Elite Cricket tournament ki ngasi sanakhiba match ta Cyclone Thangmaibana Trawakwa Kaithelbu run nifutareta maithiba pikre Cyclone Thangmaibana toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kuntra mangada wicket mapal turaga run samaga yankhimari lokhi masigi pakhumda anisuba batting tawkiba Trawakwa Kaithelna apiba over kuntra mangada wicket mapal turaga run samaga sumna taret khak lawduna match asi maithikhibani ngasi sanakhiba match asida Cyclone Thangmaiban gi sanaroi Jempuna wicket mari lawduna man of the match takre hayeng Blue Hawk Khurai amadi YWC Langthabalga sanagani Kaisamthong football Youth Integration Club Kaisamthong maning longjam leikai na sinduna club asigi ground da team tara nithoina group mari thokna khaidoktuna tha asigi tang nipal degi sathariba ahanba YIC under 21 for aside men's football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Yumbu YIC team B Kaisamthong maning longjam leikai na United 11 Yumnam Laikai bo goal 3-0 maithiba pikre Kaisamthong maning longjam laikai gi maipakpagi goal 3 adu loyang ambana sankhibani tournament asigi ani suba match ki sanakhibada ISLC Hodam Lairak club na khori phaba nambolbu goal 2-0 maithiba pikre Hodam Lairak club ki maipakpagi goal ani adu T Cesar amadi L Anthony na sankhibani Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match ta ISUDC haingang amadi SWC team D nganapithonga sanagani ani suba match ta YIC team A Kaisamthong maning longjam leikai amadi NFC team A Sangolbal maino leraka sanagani ngasi nongmagi oi bai ngasagi pau pizari
ICAR Lampel Party ki phangba pauda ngasi ki khwaidagi sakhiba degree Celsius 38.3 khwaidagi ingba degree Celsius 9 nuksita yauba ising manilgi sang ayukta sada 38 nungthilda sada 9 nong tangna Lining Laishol Nat ki chanabida Rasniti Tawba Yaroi Haina Chief Minister Okram Ibobina Fongdokre. Non-lapsable Central Pool of Resources NLCPR ki makhada paikhaliba project sing yengsindana Rajya Sabha ki Committee on Petition ki mute kangboma Imphal thungdare. Amadi February ki tang tara da pangthokadoriba National Deworming Day da Manipur ki angang lak tara lising humputaret lom til lehendana baidak pizagadori. ISTV na pizza pau matang asli lejere miyeng tabiri puna mapu amukan na khunjari.